ولی بینران آجی سرنجه اردوغان دبیجه ام بر به نرم کرنا سیاست وجدی شماتا سیاستان نرم که واتا پشتی به گمان تایا حال بجارتان و در انجام حال بجارتان بدایی بوی ایدئالیین سیاسی ترکیه به هفرا بجوین بر به نرم بنا سیاست و بچنه کش بابت و پرسن گرینگ نویسینا دستوری که نویه بو ترکیه کل در انجام کودتای سال 1982 حتی وگا و ترکیه بتنی دستوری که هرچند گلی جاران هات که سر راست کردن له همان دستوره ایدیگلو ممکنه دستوری بیت نویساندن ل ترکیه درس سردم نهادا و اف دستوری چبه و رنگ وادان همو پیکاتن ترکیه به آن وکو دستوری بره به ودات کوچال اکادمیسیان و وکولری زانستین سیاسیه اول دیاربکری دیگلمه بریز ودا دمتا باش به ایدیو پیش هاتن کدو در انجام جوینا اردوغان اوزگل دروز بو ایروژیک هفسروکین دم پارتی سردانا سروکی CHP کری روجاوا سیاست ترکیه بر بچه آراسته بچه گلو Teşekkür ederim. Sizi Kürdistan 24 سپاسی هوا دکم هون کردستان 24 و هر وها بینرن و کردن و داری سلاو رزن من جبوان هنه دوی جوینه ده سه احتمالین جواز سنه سوا هزر دکم یا یکم یان ناین کار کرن به تایبت که حل بجارتنا 31 یا مارسه بیانا إرادة كردان هات إعلان كرن هر وها نقطة يقدانين كوج السياسة تركيا بردوام دكن للجل آلية أوبوزيسيوني احتمالا يكم وهاي جهبا لجل ده صلاة لجل دولته ولجل هدف جي رنجا ناف بينكارية كبابا بكا أفا ممكنة رنجك ببا أمرازك وكارك وها بكا احتمالا دویم اوه کو اردوغان وکا سیاسیک و جبو سیاستک نو خواه حاضر دکه جبو کو هنتر زی اردوغان ناز دکن باوای که گشتی اگریسیف و هر واها قطب کرنا جواکه پرچا کرنه سیاستک هبو لی دخوازه و سیاست نورمال بکه و احتمال کدنه کو وکه دومتی بحث کرن لی سی اسن وکه احتمال سی یا نزیک دبینم ده ترکیه ده هدف کردان بخن دروی سیاست و دولت رنگ تگهشتنه که وها هبه و چون جبو حل بجارتنا 2028 CHP ولی بکن کوه که دولت هزر بکن و کارکی وها بیتکرن رنگ هزر کرنه که وها بی لشونه اك بارتي CHP بچه جيوانا وهر وها عقليتك وها هبلي لبن هما هنگی و تیگشتن تواتا چارچوبه و برسویدا تا گلک بسیار آزاراندن یکی شو هم پرسان امیوی بیجین گلو توزانی جیک ایکی صدمند کو CHP پرانیا متروپولا ترکیه بدست خستیه بویه پارتیا یکم او بویه کو مخالف سیاست AKP بویه دجبری سیاست AKP بویه سوز دای خلکی کردان جید متروپولین ترکیه و استانبول دنگ دانه CHP کواتا اگر CHP جی همان سیاست دا سالادار ینها دوباره بکه ده همان ریچکه دا درباز و گلو 2028 و خلق باوریا خواه بده تفی؟ Bu durumda desteği sürdürmesi دوی روشه دا امکان سزا افیک جبرکو من احتمال سیم جوار بحث کر رنگ CHP بکه و جه اک پارتی جاره کدن کردان بخن در وی سیاستا ترکیه آمان جواب باوی که گشتی هند زانن که دناوا سیستما ترکیه دا نها ننویه نتنی دوی روشه دا جه دامزراندنا جمهوریت حیان نها سیاستا ترکیه دا خواستنه که کرد در وبن و سیاستک و دولتک ترکیه هبه و کردان بخن جیه در و کرد
رنگا ببن هم ولاتی لی وکا کملیکا کردان بلوککن وکا گروپک جواکک تمثیل آوانیا سیاسی بهیچ ئاوایەکی نەهات دیتن دناوا دەولەتەدا ji ber ku dewleta Tirkiye dewleteke olîtere bi vê dîtinê jî renga AKP bixwaze CHP li cihê AK Partiyê îqame bike gotûbêj li ser vê yekê bên kirin babeteke renga çê bibe bê rojevê milliyetçî civakê Tirkiye evên ku kemalîstin blokek wiha bê çêkirin bibe tabloyek careke din Kurd weke kimlîk din dervey siyaseta Tirkiyeyê de bên dîtin û nekevin nava rejim û biçîn bê hikûmetê. Welê helbete tu zanî jî êkê ji babet û pirsên sereke li Tirkiye li kumara Tirkiye û lê serdemê İmparatoriyeta Osmaniyan jî pirsa Kurdan bûye. Her kesek dizane pirsa Kurdan li Tirkiye heye. Ev pirsa sedemê tevlîhebûna Tirkiye bûye, rewşa abûriye xirab bûye, ya wekariye xirab bûye li ser asteyê civakan nêvdewletî serinç ser hebûye. Bû nimûneyekek Ewropa heta niha ber endamatiya Tirkiye qebûl neke êkiş mijar pirsa Kurdan e. Kurd vê carê bêguman hevsangiya hêzê li Tirkiye jî digorin. Li metropolên Tirkiye dibêjin eger Kurd nebane qet CHP İstanbulê qazaj nedkir. Kewata gelo ma ev serdeme mînaya berê Kurd bêne piştgûyê xistin. Mumkîn e di vî çarçovî de siyaseta Tirkiye wê siyaseteke bine cîbe. Maalesef olabilir. Bu aynı zamanda Bimexabinî dibe renga çê bibe ji ber ku ev ne tenê kêşeyeke siyasî kêşeyeke civakî jî heye li Tirkiye di civaka Tirkiye'de bi awayekê giştî ji aliyê helbijartinê fobiya nefreta Kurdî di nava wan de heye ji destpêkê û heya niha jî em dikarin bêjin ku Kurdofobiye heye li Tirkiye di nava civaka Tirkiye'de ev yek heye bi awayekê giştî û xistine pal helbijartinan û her wiha awayê helbijartinê CHP jî di rewşekî wiha de renga bikeve vê alê û her wiha Kurdan bixin dervey siyasetê. Kötümser bir ihtimali düşük görmek Lewra pêwîst em vê yekê piştî sîwiyekê adarê û heya niha jî reşbîn dibînin. Berês Özel û İmamoğlu jî li piştî helbijartinan û heya niha dibêjin ku spasiya Kurdan dikin lê şeva helbijartinê û heta niha jî renga ew jî venegerin ji siyaseta xwe lê nefreta Kurdofobî li Tirkiye heye renga ev bibe hakîmê giştî biçûk be jî weke ihtimal divê em bibînin. Welê birês Vedat her karvedanekê bêguman karvedana beramber heye. Çend ev eqlê netawa pariz di nava netewên serdestên deverê taybetî li Tirkiye li hember Kurdan hebe Kurdan jî ev heqaret û ev karvedana li hember wan heye. Kewata gelo ma siyasetmedarên Tirkiye nabînin bi dehan salên derbasbûyî vê xizmeta Tirkiye nekiriye vê xizmeta bihevrajiyana vî welatî nekiriye. Qedara Türk û Kurdan ew bihevra bijîne ve qedareke xwedayî ye. Henî tu nabînî ev siyaseta berjewandiya Tirkiye naparize pêwîste bêguhartin ev zihniyete. Bu konuda Türk toplumunun büyük çoğunluğunun bu gerçekliği algılayabildiği konusunda maalesef Divê babetê de civak bi awayê giştî û her wiha ez jî weke pozitîv vê babetê nabînim babetê bihevrejiyanê weke civakê me hiç gumanek niye wiha ye bû çûna we dirist e lê Kurdofobî heta niha jî gelekî bêhêz e li Tirkiyeyê û dema ku Kurd nekevin nava siyasetê
باوایەکێ گشتی کێشەیەن وێ هەنە civak jî vêyekê dizane û her wiha pêwîst e civak rolê xwe bibîne û her wiha CHP jî rolekî gelekî mezin heye ez wiha dikarim bêjim ku Dem Partî roja sîyekî adar ev piştivaniya ku dayê CHP eger li hemberî wê hîç tiştekî bi dest ve nebîne di nava civaka siyasî di nava siyaseta Tirkiyeyê de ji awayê aştî û her wiha azadiye hîç neyêkirin piştî vêyekê Kurd renga heman îradeyê nîşan nede û ev îrade were şikandin li hemberî CHP de helbijartina 2028 renga rêjeya beşdar nebûna Kurdan li nava bajarên Kurdan em dema ku xiyaz bikin wê demê digel sîwiyekê adarê renga neçin ser sindûqên hilbijartinan ev yeke mumkin e ez li metropolan eva ku çêbû di coğrafiya Kurdan da eva ku çêbû li hilbijartina sîwiyekê adarê îrade û beyana Kurdan bû û di nava civaka Tirkiyeyê de pêwîst bêdîtin û her wiha Kurdan di nava civaka Tirkiyeyê de di nava siyasetê de pêwîst e bê qebûlkirin ez wiha hezir dikim dema ku nê qebûlkirin ev arzû cayedî bi cî nayê. Vale Beres Vedat Koçal, akademîsyen û vekullerê zanistên siyasî li Diyarbekirê. Gelekî spasê vareke xweş.